Z nahody 70 rokoch od vyhaňania zo svojich obiscov i tedišnje Jugoslaviji, podunajski Švabi, našo dakedišnji sušedi, organizovali jednotižnjove prebuvanje u našej žemi. Oni obidu mesta, gdje su narodzeni, gdje im pohovani generaciji ih predkoh, školi u ktorých še učeli i cerkvi, lebo mesta, gdje im buli cerkvi, u ktorých še modljeli bohovi istomu, jak i mi. Jaké čувство znova buď u mjesce gdje ste še narodzeli? Ja, gute Gefühle, ich bin hier am 12. Juli. So všetkým dobre, bo ja prichodzím do svojho Valalu. Ja tu kod cure narodzeni 12. junija 1940 roku. Vše sme mali dobri odnošenja s ruskima familijami i s cerkvu, s ohňahascami. Ja šťastlivý i hordy všekeče vracím do svojho rodného mesta. U svojim tižnjovim prebúvaniu našo dakedišnji sušedi Švabi obidu i obisce, u ktorých dakedi žili. Jak sami nahlašeli, ljem ih obidu, opatra i napravia pod jednu fotografiju. Apelujeme na ľudzoch, ktorí u tých obiscoch teraz žijú, že by mali porozumenja za toto, bo im tot jeden popatrunok na dakedišnji dom bude značic na isce veljo.